Javnost je šokirala vest da je u beogradskom naselju Konjarnik na trotoaru ispred zgrade pronađena kesa sa psima i mačkama u stanju raspadanja. Komunalna policija najavila je podnošenje prijave, a počinilac još nije otkriven. Istraživali smo koje su kazne propisane za nasilje nad životinjama, kao i kome se građani mogu prijaviti taj zločin. Pas stradao od petarde. Komšija ubio psa sekirom. Čovek isekao sve 4 šape psu lutalici. Samo su neki od naslova crne hronike. Ima i drastičnih slučajeva gde deca ispoljavaju jedan ozbiljan oblik nasilja nad životinjama koji je posljedica, da kažem, određenih vrsta psihoze, znači jednostavno gde bi trebalo se pozabave i socijalni slučajevi, to spada u socijalne probleme, na kraju krajeva i socijalne službe bi trebali time da se pozabave. Poznato je da deca jednostavno u tom uzrastu kad su mlada, kad god doživljavaju nasilje u porodici ili neko nasilje nad sobom, oni pokušavaju to da na neki način izravnaju, da naprave tu neku vrstu ravnoteže. I ono što njima najlakše da naprave neku ravnotežu, to je da maltretiraju slabije od sebe. Psihološka istraživanja pokazuju da veliki broj serijskih ubica pre nego što počini zločine nad ljudima usmrti i životinje, a koren problema često leži u psihopatologiji. Prema rečima pravnika, zakon je jasno definisan. Predviđene su zatvorska kazna ili novčana kazna u zavisnosti da li je ubijena jedna ili više životinja, što znači faktički to je za ako je u pitanju jedna životinja onda do 2 godine zatvora, odnosno 2 godine zatvora ili novčana kazna, ako je više životinja od 3 godine zatvora ili novčana kazna. Što se tiče samog krivičnog zakonika, znači to je ubijanje i zlostavljanje životinja. Znači ne mora životinja da bude mrtva da bi ovo delo postojalo. Zakonski, zlostavljanje podrazumeva i zanemarivanje životinje bilo na emotivnom, ali i fizičkom nivou, poput uskraćivanja hrane, vode, lečenja kao i veterinarske nege. Za zločin nad životinjama određena je krivična prijava po službenoj dužnosti, tako da apelujemo na sve građane, ukoliko su svedoci nasilja, da obavezno prijave policiji ili UKP-ovom odeljku za ekološki kriminal. Lazar Stojanović, Kurir televizija.